i veliki pozdrav svima novim mojim zdravstvenim danas što nastavimo Clash. Nisam snimao baš dugo na YouTube, mnogo novih stvari je došlo u igricama, zato nisam ništa snimao, ne znam. Skinuo sam ono da snimam. Imamo kako se zove. Ovdje su nam došli neki čempovi. I imamo kao vi čestovi da dobijemo. Naprimjer, evo vi dobijete prvo legendarni iz ovih čestova od 7. do 14. levela. Vi dobijete legendarni i eto, gdje se mi bacimo na game. I evo nas vidimo sam. I da, inače sam dobio Mother Witch. Znači mi igrala pomoć tekova. I meni se da fali samo još Magic Archer. I kad dobijem Magic Archer imam sve legendarne kartice. Ok, idem da bacimo tu Rage. Možemo se to žeznome. Evo sad ću da testiram Mother Witch. Ona je mnogo dobra za Skeleton Army zato što onda stvori one 5 svinjice. Ne 5, ali više ih stvori tako. Zato mnogo dobra legendarna kartica. Moram da bacim. I ode meni kolca. Da vidim što da radim sa Mega Knight. On je level 11. Teško. Bam. I bacit ću Elektra malo. Bam. Ne. Nije hord me mnogo zezao. Ne. Možda mogu ovako nešto. Ne, Mother Witch. Testirat ću Mother Witch u jedan broj peka. Neće da ispadne mi s 14. Ne, ovo je 15. od 14 karana. Ne znam, dodali su Rascal's Hideout i ne znam, još koverano. Minus 23, nisam valjda ispao iz arene. Znači sad imam 4600 tačno. Sad možete udjeti u ovu klan, Trade klan. Treba vam 3600 trofeja max. Ovaj lik ima 5000 trofeja, super. 6000 trofeja ima, super. A mislim da će neko da se tradu za Magic Archera. Zato što je Magic Archer meni, evo da vidite, jedina kartica koja meni fali. I onda imam sve kartice Ledge. Ne znam kada će da dođe legendarna, ali sam zato jako srećan što ću da dobijem Magic Archera. Zato što je to moje zadnje legendarni, mnogo ću da se osjećam nekako moćno, ne znam. A Champion bi volio najviše Archer, bi najviše volio. Sad ću ja da idem u gameplay, vam se javlja. I snimit ću kako kupujem ako dođe neki put Legendary Chest. Nadam se da nema Mega Knighta.
Moram da bacim ovako. Bam. Sad možemo da čuvamo eliksir na, kako se zove, na Mother Witch Mega Knighta. I vidimo što će da se desi. Anđeo, Kuro, Angel of Death, Vrth. A kako mi je lijepo ova arena. A ovo gore, znači ovo gore, sad ću tu da postavim to tu. Nabunjujem, imam osjećaj kao da je balon. Ne, ništa ne. Idem sad mogu da mi bacim. Znao sam. Mislim da ću da dobijem neki dobar chest. Ako mi nije full chest. A ja nikad nisam dobio na ovom akauntu legendary chest iz Vinova. Znači otvarao sam na legendary chest. Nikad nisam dobio ovako. Od pobjede od pravog ima. Sad će da krenem eliksir, to ću ga jer uništiti ja se bar ne. Brate, sa peku smarli. Gledaj ga, jao. Ajde svinja. Da, ja sam nekoliko iz tradovanja, kako sam se tradila. Sad ću da stavim ovako. Da li je moguće? Da li je moguće? Bravo. Inače, ja mislim da sam ja dao Sparkija. Sparkija sam dao za Mother Witch. Da. Odvak sam tradio Mother Witch. Što bukvalno odvak. Vidim koliko. Ali kako mi fali 4 kartice? A, da, ja sam glup. Princezu neću da pridem da bi čujem za trade. I to da uklipam. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!